Udruženje Vojvođanski likovni krug iz Kanjiže je uz prigodnu izložbu i program poklonilo obrazovno-kulturnoj ustanovi Knesa, odnosno galeriji Tihamer Zobo, 35 slika umetnika koje je do sada okupljala u svom radu. Nažalost, posle 11 godina aktivnosti, predsjednica Vojvođanskog likovnog kruga Ivanka Kenjereš saopštila je da će se početkom naredne godine ugasiti rad ovog udruženja. Mogu da kažem da je danas dan ljubavi, praznika, pred praznik. Sam odlučila da 35 radova od 35 umetnika poklonimo Knesi ili Kneši, pošto želim sledeće godine da ugasim udruženje i rešila sam da ove slike poklonimo kao i slike zdravstvenoj stanici, osnovnoj školi, poljoprivrednoj školi, pošti i ovi koji će biti ovdje još sa nama. I mislim da će se na taj način Vojvođanski likovni krug i slikari u njemu odužiti gradu, jer kada je osnovano ovo udruženje, onda mi je cilj bio da budemo korisni, da obogatimo Kanjižu, da obogatimo ustanove koje su u Kanjiži. Ja mislim da posle ovog našeg poklanjanja slike neće biti ni jedne ustanove koja neće imati bar jednu sliku od nas. Evo, koliko vremena je prošlo u radu Vojvođanskog likovnog kruga? Vojvođanski likovni krug, ovo je 11. godina, u februaru će se napuniti 11. godina kako radimo i napravili smo toliko mnogo slika i pa ne mogu da kažem, nisam brojala, ali nije ni bitno, nije ni važno, važno je to da svi oni koji su sa nama radili, koje smo voleli, koji su nam bili dragi prijatelji, imaće uspomenu od nas. Ugovor o poklonu 35 slika potpisali su Ivanka Kenjereš i direktor Knese Karolj Šarnjaj, a ovom prilikom Vojvođanski likovni krug je slike darivao i za više institucija sa kojima je ostvarivao dobru saradnju. U prigodnom programu koji je upriličen ovom prilikom učestvovali su najmlađi članovi Sakuda Sveti Sava, a stihove su ukazivale Karolina Đolaj, Đenđi Kermenti i Ivanka Kenjereš.